re gae jaanong o tswa gone mo lehelong le jalo ka gagwe ka go Phakalane, mme ke supe jalo gore o ka bona mo setshwantshong seo sa gago gore mephato ya itshireletso le yone hela jalo e malalalaotswe go mogatlotla yotlhe e le tautona wa pele. Mme ke supe jalo motho e tse gore gakologelwa gore tautona wa pele o diretswe tlotla yotlhe, mme ebile mo letsatsing la gompieno re tla bona jalo procession of honor e leng gore e ha jalo tautona wa pele tlotla gore motseletsele wa dikoloi o tswe gone mo lehelong le la gore ba rona ba setse ba le gone ka go lehelong le la Sekele ya block 8 block 3 kana e gantsi ba e bitsang ya Hyundai e leng gore le bone ba tla tswella jalo ba go hapego ya gore go diragalang ka go Batswana ha re tla letsela ba ne ba eme sentle e le gore ba ipaakanyetsa gone gore ba he tautona tlotla yotlhe. Mme Motswana we tshokiri le ke sila ga rra e tshokile wa le bona mo koloing ya Sesole mo setshwantshong seo mo koloing ya Sesole e le gore ke mo setsidihatsing sa Lens se se mo borwa jwa Gaborone go ba le marekisetso a Game City kana gone ka ha Commerce Park, mme le gore o le ba jalo ka go gae se se diragalang ha re tswa ha ke so ang go procession of honor e leng gore e tla bo e ka jalo gore e mohatlotla yotlhe, mme ebile ke supe jalo gore Batswana ba mo mebileng e mo tseleng ye along the Western Bypass go tla go laela tautona wa pele Re Festus Mogae yo e leng gore re hetsa biki ye yotlhe Motswana wetsho re utlwa ka bodiredi jwa gagwe jwa bo dirile mo lehatsheng la Botswana. Mme ke re ke nne ke supe jalo gore o tla bona ditshwantsho tse di supang jalo e le gore ke si ya gagwe e tsengwa jalo mo koloing ya Sesole ba mo direla mo go teng military honors. O tla gopola gore tautona o pehela yo mo stilong o bidiwa go te commander in chief, se se ra gore ke ene mo kamedi wa masole kana mephato yotlhe ya itshireletso e ka nna sepodisi e ka nna Sesole e ka nna bale ba dikgolegelo. Tautona o pehela yo mo stilong ke ene mo kamedi wa mephato ya itshireletso. The procession of honor e simolla gone ha motho wetso e le ba jalo ka go Phakalane ka go Re Mogae a nnang teng go lapeng la gagwe. Re supe jalo go gore kana phitlho ke ka moso ka go mabitleng one a phomolo, mme ebile ke supe jalo gore re beile ba ga rona gape ha Hyundai ba le bone Hyundai cycle ha block 3 ba ileng gore le bone jalo ba tla ba ntse ba go tlhalosetsa gore go diragala eng thulaganyo keng go tsamaya jang. Mme tla re ba sena go nna ba ntse ba go begela jalo re bone di goroga ko lwapeng di boile gore go na le ba bangwe gape ba ga rona gone ko kgaitsedi ke KK gone ka ko le ene go tla go hapego e tletseng ka kgorogo ya ga Re Mogae ko le lapeng la gagwe. Ke yo mophato a Sesole la Lens go leba ka go Phakalane ka go le lapeng la ga Re Festus Mogae. Re yo go boletsweng a dirile ka boingotlo ka boinelo mo lehatsheng la gagabo, mme e le gore re bone le tautona wa lefatshe la Mozambique wa pele Re Jacomchisano yo berekileng thata le Re Mogae le ena a tla ka kwano a tla go supa ditiro tsa ga Re Mogae. Re bone yalo ba party ya gagwe ya Botswana Democratic Party le bone ba tlhalosa mapalamente ba tlhalosa ba pele botona mme Margaret Nasha o tlhalositse ka bodiredi jwa ga Re Festus Mogae. Mme mo bogompienong jaana Batswana ba gakololwa kana ba rotloediwa gore ba tle jalo mo
mo tseleng ya yone ya Western bypass ke yone e go dirilweng se se bitswang Procession of Honor gore ke tlotla motseletsele wa dikoloi o tla ba hiwa tlotla Rre Mogae mme ba mephato ya itshireletso ba le malalalaotswe mme ha re tla jana re tswa ka go dikantorong tsa rona ke rata ke supe gore ne ra bona Batswana ba eme mo tseleng eo ba supa gore ba malalalaotswe go tla go laela tautona wa pele Rre Festus Mogae. Rre Mogae go boletswe botswerere jwa gagwe go boletswe tsa di hitlheletseng ngwe ya tsone le gone go lwantsha segajaja sa HIV and AIDS mme ke go gakolle gape gore phitlho e dirwang ha ke e bidiwang go te state funeral go gore ke phitlho ya tebego e leng gore e tshwerwe ke puso le ba lelwapa la ga Rre Mogae mme se sengwe se ke ka supang ke gore se se diragalang mo letsatsing la gompieno ke gone gore go tsweledisa ditlotla tse di hilweng Rre Mogae beke re gopola gore go ntse go na le merapelo e neng e dirwa jalo ka ko Ditshupo Hall mme ga tloga ga nna le gone gore go nne le buka ya melaetsa e neng e kwalwa jalo mme ra bona bagolwane ba puso ba nna le gone gore ba tle ka ko ba tsenye melaetsa tautona Advocate Dumaboko o na tsenya molaetso wa gagwe mothusa tautona Rendaba Nkosinathegao tena a tsenya molaetso wa gagwe moeteledipele wa dipuisanyo tsa palamente Re Dithapelo Korapetsi molaetsa ono Re Dumelang Leshando o ile moeteledipele wa kganetso le ene hela jalo kwa le molaetsa moemedi wa China His Excellency Fendong le ene o tsentse molaetsa le baemedi ba mafatshe a sele ba ne ba nna le tsone sebaka sa gore ba tsenye molaetsa mme tsatsi la gompieno motshwanetso ke go gakolle gape gore re mo madirelong a Lins a ileng gore tautona Festus Mogae yo go tlhalositsweng ka botlalo gore o diretse le hatshe la Botswana wa tsewa mme ha tsewa jana mo setsidi ha tsintse go leba ko jarateng ya gagwe ko motseng wa gagwe ka go Phakalane go ileng gore go soletse gore tirelo ya phitlho e nne ka ko University of Botswana ka moso mme jaaka ke supa setswe mo ha thoko ga television ya gago ka gore re setse re tlhomile ba ga rona ko pele mme ra dipotsane o tla ba go neela ka tlhamalalo se se diragalang ka ko sekeleng yone ya block 8 block 3 gantsi ba ibitsa cycle ya Hyundai go tsong go khaitsadi ake KK o ka kwa ga ke ikantse Khumalo re mitsa KK o ka kwa lwapelo ga Rre Mogae le ene o tla ba tsweledisa jalo gore ha ka tlhamalalo gore go diragala eng mme ke re Motswana wetso se ke tsena ko ye ke boele ka ko go ba ga rona ka ko studiong gore le bone ba kgone ba gokaganye le kgaitsedi a kera dipotsane le ena a tswelele jalo a ntse a go tlhalosetsa gore Batswana ba tsweletse jang ka go tlotla Rre Mogae. Nte ke go leboge wena Baines bosigo jaaka nantsa a re sedimosetsa gore go tsamaya jang ka ko Lins Funeral Parlour mme jaaka o lemogile ba setse ba emeletse kana ba emelela jalo gone ka kwa Lins Funeral Parlour mme gongwe re be re go gakolole gore gone mme ditiragalo di nnile jang mo bekeng ya gompieno le gone gore go ta jang gore re be re le mo letsatsing la gompieno e ne le ka letsatsi ka la
tlhano tota the 8th of May 2026 ha ne le gore tautona wa pele wa boraro wa lehatshe leno His Excellency Festus Gontebanye Mogae a ileng a re togela ka mo botshelong jo bo ka kwano mme ke gone gore mo nakong ya gompieno gore re hithe gompieno mo tsatsing la gompieno gona ga nna le merapelo e neng e tsweletse e tshwerwe jalo there were prayers ko Boipuso Hall re ne re bona jalo re ntse re ya go gomotsana re le tšhaba ya Botswana re be re tswela re nna le book of condolences hela jaaka Baines a nantse a re gakolola tsatsi la gompieno ke tsatsi la bohelo la gore re ka ya go kwala kwa bukeng eo ya matshidiso e ko parlamenteng ke yone kgakololo e thwathwa kgolo mo tsatsing la gompieno gore tsatsi la gompieno ke lone la bohelo la gore Motswana o ka ya ka ko parlamenteng go ya go tatsa buka eo ya matshidiso e nile jalo le ka la bobedi le ka la bone when the book of condolences was open to us tsolo jalo ka nako ya borataro mo maitsiboeng a gompieno re ne ra nna gape le procession of honor e le ya ntlha e diragetseng mo tsatsing la maabane go tswa ka ko Selibe Phikwe re bona jalo serepa se tsamaya se heta ka serule Topisi Phalape Paje Mabela Pudi Tshimo ya Pula le ko kgoteng e tona ya ko Serowe e le gone gore Batswana ba tsamaye ba laela ene tautona wa rona wa pele e le motho tota o eleng gore o thwathwa kgolo ke tsa gore re le Batswana re a lemoga gore ga se gantsi go nna le tiragalo e ntseng jana ra nna gape le lying in state yone go diragala jalo ele ka tsatsi la boraro lying in state ele gone gore ke pono ya serepa kana pono ya mmele wa raro na ene e diragala tsatsi lothe go simologa kana kwa borataro mo mosong wa la boraro go itha kana kwa borataro mo maitseboeng a letsatsi leo ele tiro tota e manonthotho e direlwang bagolo kana bagogi ba setšhaba le bagogi ba pele ba setšhaba go kgona go direlwa ele tautona yo busang kana bo tautona ba pele bo mothusa tautona ba pele kana ele tshwetso e tserweng ele batho ba selebogo se se rileng se se toletegileng kana tiro ya bone ba ne ba e dirile ka manonthotho a rileng ele tshwetso e tsewang jalo ke cabinet re ne ra bona go diragala jalo lying in state ka letsatsi la boraro mme mo tsatsing la maabane gape re ne ra tswelela jalo re nna le merapelo kana re National Memorial Service e leng gore e ne le e diretswe tšhaba yotlhe ya Botswana gone gore it was also coming to you live from BTV News here e le gone ka ko Indoor Sports Center gone mo Gaborone simolotse jalo kana ka bobedi mo tshokologong mme motho wa tshomo tsatsi la gompieno kana mo nakong ya gompieno re tsweletse gape ka procession of honor ya bobedi jaanong mme le yone diragala mo nakong ya gompieno jaaka re bua jana ke re ke go sedimosetsa gore gone mme gore be re gore ga mo tsatsing la gompieno ditiragalo tsa beke di tsamaile di ntse jang re emeletse jalo kana ke re ba emeletse jalo go tswa ka ko Lynn's Funeral Parlour mme jaaka o bona setshwantsho se se hapele ga go ho Batswana ba eme sente e le gone go laela ra rona mo tseleng e leng gore mmele wa gagwe wa go heta ka yone mme tsela eo ke ya Western Bypass o ta lemoga jalo gone gore go engwe jalo ka tshisibalo jaaka Batswana ba kupilwe kana le bone ba bone go le bothokwa gore ba iketetse ba go laela ra rona jaaka go tabogiwa ka ko Phakalane ile tsela yone ya Western Bypass mme o ta ela thoko gore sa go tsamahela jalo ka tsela ya A1 ra go heta jalo ko block 8 ko sekeleng ya block 8 se tsamaya jalo go heta ka Sebele go hitha ba goroga ka ko Phakalane ko motseng wa gagwe ko eleng gore phirimaneng eno go tana le merapelo mme ele merapelo ya mo lapeng kana kere merapelo ya bone ba lesika gore le bone ba kgone go molaela
ba ileng gore ka tsatsi la lying in state ka tsatsi la pono le neng le thongwetse setšhaba ba ileng gore ba ne ba sa kgona go mmona ko e le ba masika ba kgone go a go molaela jalo ka ko lapeng mo maitseboeng a gompieno ke yone tsela e leng gore ya go tsewa ke mmele wa rra rona go a gone ka ko Phakalane mme o taela thoko gape gore mo letsatsing la kamoso me tabo ele yone state funeral service kana state burial re tabo re bona jalo e le gore phitho e tabo e simolla kana ke re tirelo ya phitho ya go simolla jalo ka ko gone gape ko UB Indoor Sports Center ka nako ya bothano mo mosong makuku a nako ya bothano me ele tirelo ya phitho mme go tswelele jalo poloko ya go dirwa ka ko phomolo gone ka ko Gaborone kwa Phakalane e tsone ditiragalo tse leng gore maditabo di diragala e le gone go laela ra rona tautona wa pele wa boraro Festus Gontebanye Mogae motho e tshotsela le hela o ntse o ikantse rona jaaka re go sedimosetsa ka ditiragalo tsa gompieno. Motho jaaka re ne re ntse re bua gore mo letsatsing la maabane gone go tsweletse merapelo kana National Memorial Service gone ka ko UB Indoor Sports Arena e simolotse jalo ka nako ya bobedi mo tshokologong mme ka nako ya gompieno nte re thodumele mahoko a neng a buiwa jalo ke Re David Magang gone ka kwa merapelong eo. Addressing the audience on salutations because he has already done so. But I must thank you very much and be grateful to be here to celebrate the life of a friend who was also a father to the children who have just spoken, and their mother, and friends. Unfortunately, we have lost quite a lot of friends. I'm not a childhood colleague of the late president, but I'm a friend since we were youth, because we met for the first time at Mogae's College in 1957 or 58. That's when we met and made friends. We didn't know each other because he comes from Seroa, I come from Molepolole. But we came to know each other because in the primary living examination, we both got first classes. And somehow I had beaten him. And so he was anxious to see me as to who beat him at the examinations. I also said, look, who is my number two? Who is it? So we went to Mogae's College, both of us looking for each other. And we finally met through some twin brothers from Seroa too, who had been to Mogae for about 2 years before us. One was Bontla, one was Bobedi, and they were clowns, very talkative. And they didn't take me long to know what sort of people they were, and they became friends. But Festus became my close friends. We were in the same class and next to each other.
We had already grown up, so we did not waste time with each other. But because we were all first-class students, we were still competitive even at that stage. Thrive through our secondary education in high school, very competitive. And I took part in sports and in music and play a great deal, and Mogae was not part of that. And because he could not sing, I made sure eventually I recruited him to the scout movement where we could be together. Because he was not a singer, therefore we could not meet at music areas. He was not playing football, I played football, so the only way that we could meet and play together is on scouting matters, and scouting play. And because there was a lot of meat, the school used to provide us with a lot of meat, particularly when we went out camping. So basically, to cut matters short, we started from Form 1 right up to Form 5. When we finished, we both got scholarships to go abroad. We went to England, and for some reason, we came to the same college where we did our A-levels, and we stayed together in the same hostel. It happened to be a Roman Catholic Church convent. And then we still stayed together, shared the same room. At school, we were together all the time because we are few from Southern Africa, a number of students from West Africa and from the West Indies. Finally, we wrote our exams. We passed well. He went to Oxford at the University College of Oxford. I went to University College of London. And we finished the same time, about 68, and after which we came back to Botswana to join the public service. In the public service, I personally worked for 2 years or so, and then left government service to go into private practice. I opened my own private practice. But Festus stayed the course in the public service, where he went up the ladder through the normal hierarchy until he became permanent secretary. Eventually became the governor of the bank, after particularly that at one stage he had to go to IMF to do banking at international organizations. And then when he came back, he was able to take over governorship, and we recruited by the then President Secretary Masire into government. He became a Minister of Finance. For some reason, I became his assistant minister.
And whereas at Mogae College, when he had boarding school, I was his chief prefect. He was my deputy for 3 years. Now, the situation changed when we were in government. I became his assistant. We worked together until the time came that the president felt I should go to another ministry. So I was promoted to run the Ministry of Transport, Communication. It was a conglomerate. Nowadays, I realize that the government has cut it into pieces so that a lot of politicians can have jobs, you see. I used to work in that ministry, combined all of them. Anyway, we worked together, but the most important part of it is that it was a good thing to work in the government and see what the government is doing when we have been students. When we grew up together at this high school and then finished at university, working together in government. And I learned how to run government because he put me in charge of parastatal organizations, particularly the international one. He was in charge of the broader part of the Ministry of Finance. So we learned a great deal about government, how it operates, until I left government to start my own practice. That was about 1972. We met again. Now I feel that Mogae was a good fellow. I don't know whether it is because we knew each other from school, but he was a strong charactered person, very straightforward, and we were straightforward. I was straightforward too. We used to quarrel as friends do over arguments of some sort, argue about it. For instance, when I was in finance and I proposed to do something different, he would call some of his economists, because at that time, to be educated, you had to be an economist at that time. So whenever I proposed to do something different, they would say, no, the economics, you are a lawyer. So let us deal with what the economy requires for the country. And but he did a good job to the point where, as a minister, eventually taking over as vice president of the country after the constitutional amendment, which allowed for automatic succession when the president retired or goes up to where normally old people go to. And I don't think I'm old enough to go, but I understand the reason I've lost all my parents and my brothers, and I'm the only one remaining at home, is because they were older than me. But the most important thing about running a government, where it was exciting at that time, particularly when the government was being run by people which I would have thought they were very honest people, even ministers, very few complaints. He didn't have to appoint forensics
because we were honest at that time. Most things changed after we left. And whenever we try to tender advice to the newcomers, they say, hey, you have ruled this country. You now want to rule from the grave, eh? This is our time to rule. But he did a very good job. And one of the things that Mothoetso jaaka re ntse re tsweletse mo tsatsing la gompieno go tswa ka ko Lynn's Funeral Parlour re hitile ka Western Bypass jaaka o bona setshwantsho se hapele ga gago Batswana ba ntse ba eme ha thoko ga tsela go laela ra rona tautona wa pele Festus Gontebanye Mogae Mothoetso re tsweletse hela jalo jalo Mothoetso lo wena Motswana o santse o le kwa lapeng o rotloediwa jalo kana re go rotloetsa gore o tswelele o ye go ema ha thoko ga tsela re tswelele jalo re laele ra rona dikoloi tse ntseng o di bona di tsweletse di ya heta ka tsela ya Western Bypass ha o santse o le hapelenyana o ka ikgogela hapelenyana Mothoetso o tswelela hela jalo o iketetse o ye go ema ha thoko ga tsela yone ya A1 block 8 circle go tswelela o ya jalo tsela ka ntse ya tologa go tswelela ya ka ko Sebele Airport Junction Sebele go tswelela re hita ka ko Phakalane ke tsa gore wa di bona hape le ga gago setshwantsho seo jaaka di heta gone ha BTV Mothoetso re ka go gakolola jalo ka botshelo ja ga ene tautona wa pele tautona wa boraro Festus Gontebanye Mogae o ka gakologelwa jalo gore o tshotswe ka di 21 tsa August 1939 kwa Serowe mme re ntse re utwa mahoko a gare magang jaaka na bua ka ene na moitse ka teng o tlhaloganya jalo gore ba godile mmogo re maganye ne le wa 1938 o ka leboga jalo kana wa lemoga gone gore ba godile mmogo ka tsela entseng jalo dibui di bua ka go harologana mo letsatsing la maabane mongwe wa dibuo o neng a bua mo letsatsing la maabane ke tautona wa pele wa Mozambique Joaquim Chissano ene le a tshotsweng ka ngwaga wa 1939 re be re lemoga jalo gore le ene mo boetedi dipeleng ja gagwe o na amana jalo le tautona wa rona ra rona re Mogae a ne a tlhalosa jalo gore ba kgonne jang ba busitse jang mmogo o ka bona tsone ditshwantsho tse di tswellang di supa Batswana ba iketeditse go ema ha thoko ga tsela ke kgang e botlhokwa Mothoetso e le re wa serodumo se se go godimo a kile a goga a busa le ha tsela gompieno la rona la Botswana ha gongwe ha go buiwa ka ene o buiwa jaaka motho yo kileng a boloka setšhaba o ka lemoga jalo gore o ne a etella pele ntwa kgathanong le bolwetse jwa HIV and AIDS ebile ka re ne re santse re bua ka ene tautona wa pele wa Mozambique Joaquim Chissano ene le tautona wa pele re Mogae bana ba bereka mmogo thata mo ntweng yone ntwa kgathanong le bolwetse jwa HIV and AIDS bana ba itsewi jalo ba dirile mmogo mo Champions for an HIV Free Generation Initiative e le gore na simolodisiwa jalo ka ngwaga wa 2008 ke ene ra rona re Mogae ya tetsa baeteledipele kana botautona ba kgaolo ya Afrika kana kgaolo ya ka kwano Afrika yo borwa gore le bone ba thatose dinao mo ntweng kgathanong le bolwetse jwa HIV and AIDS ke sone se ka mong re mmonang e le mogaka ebile a tlhalosiwa le re yo kileng a boloka setšhaba
ba kile ba bereka mmogo gape ene le re Machisano totona wa pele wa Mozambique me ele regional mediators ele bone ba ne ba ile go tshereganya jalo mo mokubukubung kana mo kgothang e kileng ya nna teng ha gare ga lehatshe la Malawi le la Tanzania over Lake Malawi. Motho wetso re tswelela hela ka tselentseng jalo re tswelela re ntse re go bontsha gore go tsamaya jang mo tseleng gone go goroga ka kwa Phakalane. Me re tswelela hela jalo re go sedimosetse kana re go bontshe re go gakolola gore mo letsatsing la maabane go ne go tsamaya jang ka ko merapelong ka ko National Memorial Service mo nakong ya gompieno a re lemoge gore Speaker of the National Assembly Ready Thapelo ke o rapetse ene o ne a reng. Let the unfailing and steady hand of God extend and provide a sure buckle to the innermost parts of your ruptured and aflame hearts. Restore your broken spirit and be a source of renewing comfort to your souls. I shudder to contemplate President Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of Botswana, that you're sitting at the pinnacle of the Presidium will indeed ever have better prepared you or placed at your ready disposal the wherewithal and lessons on how to lead and invoke hopeful treaties to the comfort of a nation whose flailing hearts are weighed down heavily from a monumental loss such as this one. I'm fully persuaded, however, that in these grave circumstances of grief, His Honor the Vice President, ever within your reach, shall remain your dependable Viceroy. His Lordship, the Chief Justice of the Republic of Botswana, G. Kitlogetsu, is here alongside former Presidents Masisi and former President Chisano, former Vice Presidents, Honorable Ministers, Assistant Ministers. Honorable Lucas says he's acting leader of opposition, but the Speaker, as the Speaker, I can assure you that I have not seen his acting letter. I don't know where he got that permission. Members of the 13th Parliament, Their Majesties and Royal Highness, the Kgosi tsa rona, former ministers and former members of Parliament, members of the Botswana Democratic Party. I know it is at this point that Reba Lopi would want me to greet you. Ka jeke myasi motona ke ra jeke domkra. Friends and fellow citizens, ke dumedisa phutego e hano ka leina le legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Memmanasha spoke very well and made reference to how Remuhai always apologized when he had done something wrong. Yano Memmanasha okay akisurunzaka. In 2004, I was one of those who spent sleepless nights campaigning for her removal as Member of Parliament for Gaborone Central. Unfortunately, the men I campaigned for expelled me from the political party. Great philosopher Cicero reminds us that gratitude is not only the greatest of all virtues, but also the parent of all others. Let us therefore, on this wonderful day, render our sincere gratitude to the Lord Almighty Jehovah, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, the King of Kings. Let's thank Him for the wonderful gift of life, for His unfailing love, for His grace given us in Christ Jesus, and for His righteous laws. He was, is, and will be forevermore omniscient, omnipresent, omnipotent, and omnibenevolent God. Amen. In Botswana's history, few figures stand as tall, as enduring, and as insightful as the late President Festus Gontebanye Mogae. As we reflect on his epic legacy,
We do not merely mourn a former head of state, we remember a leader who steered the nation through economic prosperity with a steady hand. President Mogae accepted the mammoth task of the High Office of President, in the words of John F. Kennedy, with a full and grateful heart, and with only one obligation, to devote every effort of body, mind, and spirit to contribute to the development of our country. Yet beyond the prestige of the State House, there exists a profound story, that of a member of parliament who treated the legislative body as a sanctum of truth, rigorous debate, and national service. Before he ascended to the high office of president, Mogae was a bona fide member of parliament, a man whose humility often belied the weight of his intellect and his deep belief in the sanctity of democratic debate and fiscal discipline. Mogae's journey into the political arena began in 1989, when he was nominated as a special elected member of parliament. He later solidified this commitment by serving as the elected member of parliament for Palape constituency from 1994, I believe, to 1998, when he ascended to the high office. And to understand the significance of this period, it is important to contextualize his role. Mogae entered parliament already a decorated and distinguished technocrat. Having served as governor of Bank of Batswana and Minister of Finance and Development Planning, he did not enter the legislative body as a novice, but as a seasoned economic architect and bureaucrat. While some viewed his transition from the economic high command at the central bank and the Ministry of Finance to the political front lines as a leap into the unknown, Mogae approached the role with the precision of an economist and the temperament of a statesman. He did not indulge in the populism that often plagues political discourse in parliament. Instead, he viewed the National Assembly as a theater for policy refinement rather than a stage for empty rhetoric. Whether serving as minister or as vice president, his contributions were defined by data-driven arguments and a profound respect for the rules of order and procedure. His peers fondly remember his unique ability to decipher away complex economic jargon, ensuring that the realities of Batswana's developmental challenges were understandable to the common man. To truly understand Mogae, must look at the official record of Parliament, the Hansard, where it is clear that his parliamentary contributions were marked not by theatrics, but by a profound, sometimes blunt honesty. Psalm 46, verse ya bosome ya re, God in heaven says, be still and know that I am God. So be still, my mother. Your Excellency, former President of the Republic of Mozambique, right, so Joachim Chisano, I recognize you, sir, and greet you. Our former President, Mogae'S, Masisi, and your dear spouse, Mr. Speaker, sir, di thapelo ko rapetse. Cabinet ministers here present, former MPs, and I saw many of them. Hasebo former Hakimatata. Retembo former MP, led by Honorable former member of Sosong, Duke Lefoko. Rani rekopani registampa mmogo re bua ka mathata a lehatshe le tse dintle tse di re diragalang. I also want to greet my former ambassadors and head of mission of Botswana to the world. Ba teng gone ha ba bantsi.
me Manametso. Ba kgotsile mma. Most of them served under the presidency of Rakgaone and Ranametso. At this juncture, let me just take a second to express our deepest condolences to the families of former Ambassador Ernest Fu Mpofu, who will be buried this coming Sunday. And also the families of the Sakosing in Tamaga, Lenewi Tobalets. But I'm former. You know, when you see your colleagues living one by one, am I the next? Am I the next? Meritara, I can arla lesepe tautuna, arala wala mungana, kera. So, baruti botle babahano. Batswana bethu, we are here to pay tribute to our former beloved president, Festus Gontebanye Mogae, third president of this republic. Those many names were names of endearment used by his former colleagues, whom I am happy to say were a solid team, devoted to the development and progress of this country. Because Mogae treated us all very well, indeed, never as subordinates, but as colleagues. He loved us and we loved him back. I came to know and work very closely with Mogae at the time when he was permanent secretary to the president, secretary to cabinet. Then I was director of information and broadcasting. He was a good boss, a good boss. He was a good boss. A devoted mentor who provided guidance where and when it was needed. He could tell you off in the strongest terms if he had to, but never in the presence of your subordinates if you were a leader anyway in government. And I want us to all underline that. He was also quick to congratulate when you did a good job. That time he would do it in the presence of anybody who cared to listen. What a good boss. What a good boss. His intention was never to put anybody down, but to mold subordinates into first-class civil servants. And I don't think he did a bad job, did he? He did a good job of it. Here we are. Now I'm one of the first-class civil servants that were molded by Mogae. The man was undoubtedly an economist at heart. He lived and breathed economics, and his dream was to see Botswana prosper economically. The nation continued to thrive under his leadership. Attention to details, in as far as the national budget was concerned, was his passion. Those of you who were in cabinet those days, you will remember, Harry Libile budget, he used to take a magnifying glass.
It's all about it. Look over the whole super Zahore. I'm watching. He was a good economist, coupled with another economist of repute, Honorable Balezi Khawlat. May his soul rest in peace. Those two guys understood that government had no money and that the monies they had belonged to the nation. As I said, you know, borrowing and expenditure were closely monitored and we were all accountable. PIC yamaloba monna ne re direla metlholo. Me ke bona ka le gompieno ya le ka Mr. Speaker se lwa ba ikati mathata a teng ya ke gore ha go sena go dirwa report ye ya debate ya go parlamenteng. Hallelujah. Go tswa ha e bewa mo khabotong. No follow-ups. Ke kopo ya me Mr. President se gore tsenya leitlho ho ha bona gompieno re na le forensic e buang ke re maganja ke gore for a long time re ntse re sa sale morago dilo tsa go nna jana. Hano ha ba gaetswa ka nnete tota re latlhegetswe, but the man fought a good fight. He finished the race and completed his job with excellence. We used to enjoy the manner in which he could patiently explain the economic jargon to some of us, until we could all be on the same page and understand where we are going. It's nice to have intelligent presidents, unassuming heads of state. Na re ruta di jargon. Ga ke tso lo ha khamatswa ke eng ka gore gompieno Motswana mongwe le mongwe le ko mo ya bana wa itse gore functus officio e ra gore re heletse gone fa. One of the outstanding and rather uncommon attributes of the man was humility. He listened to his cabinet for freely expressed advice. He never came to cabinet to tell us
or give us his opinion. He would listen first and debate vigorously. I could never go to Madinari and say, we were together. That is Mogae. Yeah, no. One of those attributes that Mogae knew how to say, I am sorry, if he made a mistake, and he did it many times. I am sorry. But I will mention one. There was a time when we had a women's congress at Omkuraga. At that time, there were two gentlemen who were standing for chairmanship of the party. Those two gentlemen were Rekidikile Kosehope, Lere Yen Kamasaratakam. Remogae batla ko phikwe kwa ata re bolela re le bomme a rare ba gaetswe ke kopa gore lo ntlhophele kgama thoko a be le gore ra ipotsa gore jaanong ye temana ke go tsemmambane ke kopa gore lo ntlhophele kana motho ke chairman ya party ga se ya motho Rabe re mogagala ha thoko re mora re Mogae o husitse mogolo a ka ke a re matomo kra ga le mabedi wena o boya mayo mongwe noke. You know what he did? Ne ra tlhopa kgama go gantsi ile a re tsana mo Gaborone a re biletsa ko tlokwe a tarra re ba gaetso I am sorry. I shouldn't have done that. Kana jano ha uri alo ra gore o supa your favorite a ikupa maitshwarelo rotlhe ra mo itshwarela. Most people ba maemo a matona ga ba itse I am sorry motho o ngakalala hela a ntse a itse gore o sentse. Mogae was not one of those. He knew he was only human, capable of making mistakes. Re ne re kgona go itisa le omfeso. Ke ne ka mo akola thata ha ke emetse puso ko enyela. Re eti re itise thata gone ko. A re eteletse pele ka lekapa. Hey, the man could talk. Dinyo. Ne le ka tshala ba la go pata ka a bua o bo mo tlhakanya le o mongwe the former diplomat the late Swift Mpoloka jaanong o sentse kgang ba tla di bua re tshega dikgopo tsa rona e be di nna bothoko ha re ra go leba nako re itlele gore thaka go makuku a le gone ya le feso re inona bangwe ga ba tlaloganye Setswana gone re ite kgatša e ko e re lo tswa lo ska la go bolela baruti ba me gore ne ke riana go mo ke sephiri I'm confiding in you jaanong he enjoyed life and lived it to the fullest. He will indeed be sorely missed by family, former colleagues, and the entire nation of Botswana. May his soul rest in eternal peace. Amen.
Thank you, Dr. Margaret Nasha. Naki misa kere nana nyana. Utara ara ke more. Mikela ga. Me ba gaetso. Kana ke rile ke hesa ka bogolwane. Jaanong between Rebo Sebetela le Renkate me ka ba goletse mo mathong a me. Ke sela go re Sebetela ke eno motona. Nya Renkate o ka tsela kwa. Ngwana o sa le mo swara thari. Mogae ukila unang khalimela thata na I'm a very impulsive person. Janu ene he's a very measured person. Sungwe sa go se dira ka kelo tlhoko, especially big decisions. He makes them very, very carefully. On the other hand, I'm the opposite. I'm impulsive. I tend to, what thing, Advocate Boko, jump the gun. I tend to jump the gun. Me, onang kalimela. I remember one time, I was actually reminded this evening by a friend of mine who is sitting next to me there, Remutsete, Langston. Ari, kana uskwa lebala gorukila gorari. This young man who refuses to grow. Aran ene Mogae ele gore ha ke tsuru ha gwane ke dirileng
mme a sa rata gotelele. Jaanong ke tle go bua ha le lona gompieno metsotso a me meraro e tsere ke manasha e mengwe meraro e tsere ke ba itsere yotlhe. So ha ke na go diega. Nna ga te ke emele Domkrag mme ga ke a bereka le re mogae hela ko Domkrag. Ke berekile le ene ko goromente tota ko Domkrag e ne le moeteledipele wa me a legale ko goromente ho ne re bapile a nthuta. Nna ke agente, but you can imagine ke le agente mme gape ke le assistant minister of finance. Gore ko re ena agente o itseng ka tsa madi. He me ona a ntsa ka bopelotelele ke jone a ntsa ka pelotelele a nthuta gore nya kana ga o kopanya 15 le 10 ke 25 gone ke a itse le nna ne ke tswa ko sekweleng ke itse gore go ntse yalo mme ke sa itse gore 25 yo o raeng in economic terms. Mme a le pelotelele a nthuta ke ntse ke totoba ke tsamaya le ene. Selo se sengwe se ke batlang go bua le lona ka sone ka re mogae ba gaetso ke gore e ne le motho yo dumelang mo tsamaisong ya molao, go le bothoko le go le monate. Le ta gakologelwa ba le gakologelwang that case ya ga ma Bosch. Le ta gakologelwa ba le gakologelwang mogodisane Tswela Mosese. He would not budge. Nah, I was his minister, taking instructions. But let me tell you the truth. I believed in the same things that he sent me to do. But he wouldn't budge. He just wouldn't budge. Ka gore ha ile gore molao ta apply mo go yo mo go nna o sa apply ya no molao ke eng a go santse go na le molao kana ya no molao ke nna yo ke ta tsa ntshwetsa gore molao santse o bereke ha kae. Se sengwe o na sa rate botshwaka gore botshwaka o na buila tota o na a raya batho. Ke utlwile Thato Masire a bua gore le ene le tselanyana gagwe mme nta ke le bolelele re mogae o na sa he wouldn't countenance any laziness. If you have had an appointment or an assignment, you had to deliver. Rona kotom kraga re ka tswa go ikgatwa ka rona go pene go tere bo force me re teng re santse re dumela mo dilo tsa di re rutileng. Jaanong ba gaetso ke wetsa ka gore ke dile metsotso a metsi gore ke manasha le re magang yaanong ke dirisa hela e ke selaselang ke lore ke re on behalf of the BDP, the Botswana Democratic Party, me manametso nametso Cheza Kagi bo malume bo rangwane bo mangwane go motsegang batho betso re na le lona re le setšhaba